Thutha wa Arimi iria mwena wa Meru gukorwo na thina muingi iguru ria thiri uria woetwo ni Ndiiri imwe mwena ucio, riu mari na undu wa gukenerera thutha wa ngombo gutuika ni kurihwo ni thirikari. Riranira riria riekirwo ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta hindi ya icera riake kaunti-ini yo mweri muhituku. Akianirira ndeto eno, murugamiriri munene wa Ndiiri ino Kenneth Gitonga niaugite kambuni ino ikuhuthira kigina kiria kiho kugura macini njeru na cia kiriu nigetha kuongerera muigana wa iria riria riumaga kaunti-ini ino. The union now have very good records to our assets now become more than diabetes, and we shall become attractive to other financial players, and we are likely now to access funds to modernize our factory. President Kenyatta has done the waiver to come and save the Meru Central Dairy. Leo ilikuwa siku ya maombi na shukrani kwa vile tumeona sasa kutoka leo wakulima wa Meru, hasa wakulima wa ngombe ya maziwa, watakuwa kutoka leo kama wakulima wa Amerika. Gitonga no ongereire kuuga ati uguri wa macini ici ni ukuongerera muigana wa lita 300 iria Ndiiri ino irutaga o muthenya nginya 500 o muthenya niguo guteithia arimi kugia baita makiria kuma na urimi wa iria mwena ucio. Gite nderithĩria Kameme TV, njĩta Kamau wa Mwangi.